Uwe Khynnah Skul ulayo ban plaj im ye iwe Khunlung badang shukha bala suba jor bateb im ke Kmie hakathan Ri-Bhoi district. Kadkum ke video bala sapreng hakirin san social media kapin i Uwe Khynnah Skul badang klong ye ke khndau ke batap lup ye Khunlung hapading ke jingadon lang kilong Kmie national debt ki bala bata ye u kumno ban le. Kadkum ke khubor bala yo jing tip lai thu bakani ke jing jia kala jia hakawe kashnong kabadon hakathan Mawhati na kadong Ri-Bhoi dingan. Yeni Khunlung lapin kitno shenong po civil hospital ban mintai dang don ha ICU hapadeng ke jing sumar. Ki pulit kila hiya syakati kashnong ban pinlong ye ke jing tokit kababnia.